Benjo muri aba nefakazi no bharabe harumwa bina bashija kandi bajango kutamani ombye mkono kibahwerire mnonga okubeisa hama kagabo. Ikigenderwa ikihango munonga kikaba cyo kurinda paka. Abo ko batukatferirwa abantu bitu bingi bakufera umpaka abo kwiga. Kandi twahendera tuine enfakazi. Nawo nyuko muntu nareba ngo aba bantu baguma batine mu kintu cyakubasa kubarundana hamwe icyo bakubasa gukora ngo batunge ntasya bona ndabaza kwera umpaka nizira mu kibinomu baguma mpaka sente nisasura abana banje school fees kantine nanzu nagurita kanayombeka ikikuru munonge cyandeswe mu kibinomu abo kugira ngo umusiga wanje tiyabaho kandi yandekera ruzaro usigira abana mukaga hati abana mukaga umwe mwana akariyo mu cyakabiri konkati n'indango kunayeziro mu kibino munacyevumberamo abana bandi bona bariyemba bakorera kibasomera. Abantu bakora ibintu by'emikono bitari bimwe na bimwe otiremo no kwakura obwoki okurwa mu project yabo yo kuri Senjo ki tukuza kora impapuro zikurwa masagenzozo kuba atwegiseho kugira ngo tukore impapuro kurwa mbirere twarangwito terina paka kandi twakora urupapara tukarukora rwa masagenzozo na nebirere twarorwa masagenzozo rwabonera cyatuyamba kugira ngo kwera twakubasa kurindiraho nyamishwa ubutazita twakora project ejo yempapara nuko badawuda urefu biza batwataraho abarukutakatekangwe mrumo neza basiza bonga konkani utabakaza ati tukore mrumo nkeza basiza abakazaba nabajyango no barabe no bakore byona bino kugumirwa okuba rukora bamu ahabo butabasa byona ebakubire no bakora tusaba government itonka bakaza baroko becyaro tubase gukora project zona twahika mun tusaba government naye kutemu mukono ko kutukureba handi babayamba bakabatera mu mukono muhango nitwe tusaba nkatara umenzi government teho mukono gasha kwa Onesimus Ndianabo umurubirizi.